Dola mara rat lapen jasimet lo kachale atumaphan Abirta kimi. Richang ari arong along don thom kep so se tomon ke thepen hem red kana hok do na dimalong karbing nong life pen ka humri dam. West Karbing long pen Meghalaya adui ahoy alam ke aputhak je ai ka thar pherang kya mai kangni. Nangli krehini ang deng chali tang det pen Konada College Institute alongsi men ka chethap dunji mapu kamatha akisum doma. Jongsi do pulo tang te pini pen ki matha igrinon athe Karbing long tourism asai kam lapen district administration hin pen chepatir piponsi aki joy pen ningkan ke thoma pharman Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science Hospitality and Hotel Management surihini rankora ke thom pen surihini rankora truck of pharman ki charli dunlong ja phan warsai kimi 1 pilo. Ningke hangri soe jangatum amit hang pen Karbing long tourism asai ka masai he malongan vosik ni phai troxier ni aprang ka humri dam pen amit hang amen ka che jog dun ja phansi pachinilo ang ton alam ka chini pa meji aphan labang so number along humri ignore 81338 77787 90852 76837. Abirta ke lang bam phubam phidona phansa minili hin pen kardom bajiriglo kardom pini Abirta ton pen arjitha. Adivasi akhay tum ke do anglo malong Sorkar pen Model Higher Secondary School Prabjin pen Dolamara along Kimpon po. Non kachari bom BJP a Sorkar tum Adivasi akhay tum aphanta jasemit lo kachari hin kapaching thur ponji pwa ke mangpen Model Higher Secondary School ki Kimpon ji aphan Adimaklong Inspector of Schools hin pen vosik ni phai troxier ni Dolamara along langdamlo. Lasonsi asam mangkang pialongta ke charle awarmon ke padoji pura lo ke charle hem ki kimponji aphan ake mang padoponlo. Lason thotsi Karbing long arositami prek jamadi malong hum sirkep Model Higher Secondary School ki kimponji aphan adimaklong ke langdam pangcheng pontanglo. Pinpur dam sinang bangso school ki kimji aphan Dolamara along adim ka videra jok Kedamtang arko ni phai trogarni KSA lapen All Adivasi Students Association atum chelang petpen kachesong padoponlo. Halbang so kachesong ho jasemet Methoni T State Manager aphan longle nang pek nang jipo hiring tang rakpen ke hangpon padolo. Bangso kachesong ang thek piniar ni an klangpon si Dolamara along Education Department atum Inspector of School Diphu Biren inti ke japon along arisang ho atum pen humri damsi locher le hem kikim japhan longle hai hui langtekanglo. Bangso kahumri damahut Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, BJP Mondol Secretary Daniel Terang, lapen BJP song klembang atumta chetong dun rinti. Bangso school cheklojon thom pli angbong kikim pangcheng pon poposi nang pachini dun. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই নিউজ কৰাৰ কাৰণে আৰু অদকম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়াৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্কুল মডেল স্কুল দলমৰাত দিছে বুলি পেলাই তেতিয়াৰ পৰা আমি সবেই আমাৰ ৰাইজে লাগি আছিলোঁ যে আমি সেইখন স্কুল ইয়াত হ'ব লাগে বুলি পেলাই আৰু সেই কামটো লৈ পেলাই বহুতখিনি আমিও কাৰোবাৰ লগত ডিচি লগত যাবলগীয়া হ'ল কাৰোবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল এইবিলাক হৈ পেলাই আজি যিটো স্কুলৰ ইনস্পেক্টৰ আহি পেলাই যিটো জাগাটো সাৰ্ভে কৰি পেলাই গ'ল সাৰ্ভে মানে জাষ্ট ইনস্পেকশ্যন কৰি পেলাই গ'ল তেখেতে আশা দিছে আৰু যে বহুত কম সময়ত এই স্কুলটো বিল্ড আপ হৈ যাব বুলি পেলাই আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমিও এতিয়া বিজেপি চৰকাৰক আমিও বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ ইএম ছাৰকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ এমএলএ ছাৰকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে যিটো স্কিম ইয়াত ধৰিছে সেই স্কিমটো ইয়াত হ'ব লাগে বুলি পেলাই আৰু আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু এই অকল ইয়াত দলমাৰা ভিতৰতে নে তেনেকুৱা আকৌ বেলেগ জেগাতে আছে অলৰেডি এনে কাৰ্বি আংলং অল কাৰ্বি আংলঙত আমি শুনা মতে 9টা মান দিছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু এটা আমাৰ দলমাৰাটো পৰিছে Dolamara Penarjison Rongphar Karbing Long Live. Nilibamesi constituency ke parlo Inglong Havaralong Phi Phuarni pen Rengma khetum kaboche arong barimalong. Vosika chikloni phai trokarni ani kang sampor phai ke thomalom men tomon kijap ke thedura jok. Rengma khe hemtuna tum kadto gawe don thom kep a hemarit hengno don lablo. Labang sojoini kisungi photum mekri meklang pensi donanglo. Richang Aripuke, Rengma he tumalam the pensi, Richang Aripulo. Richang Aripulo te, Karbia lampenke, Ruing Kulangso, Mate, Pirui Langso Bua Pansi, Kipudam.
Peneng surihini ra inquiry ke thomaning kan nili constituency ke parluang kang thoi la pen inglong malom anta tomon charting ke japona jok non pen we thom aphayan le tanglo Vosika cheklo ni phai trok ani le thota inglong hawa rengma khe tum hakko pen ke do kabul che arang along satami labuson tomon thepi ke japena jok hem asarnung oipon jap lapen ong dunga thing pi thing prang ke bob ke krepena joine pen nang an hem ri thing pi thing prang na hok don rinti lo Richang ari ku Abirta helong sini tum wang lo abang so ni tum ladak nang ko humri nang kok alam thigala hen lo vosik asik lo ni phai trok ani kang sambaji ki thomra achi tima por ladak enang an a hem tumon ki the tumon ki party pena jok hem rit kan hok la pen theng pi ki bob la pen ong dung a hem mang ke kiru pason si dolo athela dak ki do rengma khai tum penana ki du ki sung dolo la sila dak mang hela tum na ji thanu na teng pulong te peneng pen ning kan pli kep ho kep so selo la dak du la bang sori changari pulong te nilipon hison sia along bang ki jutsi arong lo Abirta ke togwama porahut anabang ke disaster management atum adimaklong palidam delang laban government asai ka matum setami palidam delang labang so ki sung pen ka chepa jok ponji aphan ang tan pena kerap madua bang ku bang phiatum ahin pen setami kerap palidam dipin lang so ke thelong peng jok ke du ke lak pen nangli lo pon ni tum phanta nang jing sora nang lampo pusi ni tum ta akhala labang so jok kisung ki phovek abang photum aning ki bipona son setami dokoklo athai non kisung thektik aporahut madu aphanta kachikida mathai avidera sonsi dolo Richang ari arong asara hinpen Josemet KAC long ke the kiding nilib MSc Pabitra rongpi lapen CM Dr Tuliram rong hanga phansi adimaklong an kahumri dampen labang so kisung along ke pajok ponja phansi kachuningri padoponlo ni CM aru amar dangoria মোৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট এটা বিচাৰিছে আমাৰতো এনেকাহে আগত পৰা মানে চৰকাৰৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই আমিতো যিটো আৰু মানে গাম পানী ওলাই মানে কৰিলে খাই পাব নকৰিলে খাই নাপাব তেনেকৈ আৰু আজিকালিতো খেতি ছিজন ধান পেলোৱা ছিজন আছে আৰু যোৱাকালি 3 বাজি এনেকুৱা সময়তে এনেকুৱা বতাহ মাৰিছে যে এনেকুৱা বেয়াকৈ বতাহ মাৰিছে Koilamati pen Samsoning ti Karbiang long lai Vosik ne phai troxir ni All Party Hills Leaders Conference Amaipu JI Kathar pen West Karbiang long pen Meghalaya adu hoyalam ke phuthak amit hanga sa hemalong pherang ke mai ke phapon West Karbiang long lapan Meghalaya adui ahoyalong monsam mate peace ke banji aphan APHL se asong pen kabor ipon kaching bai damji pualong government pen keseng border vigilance protection committee atum kache don dun deang thek chepaklang dun rong posi APHLC central committee president Jai Kathar amit hanga bohalong pherang ke amai kang yahut lamthe chepaklang pon Ferangkia maya hu jai kathar hin pen ke than pona tengke APHL se tumke kai ke ta monsam ke pa durji aphan P se foda bangke claim bomlang kedam tang penangan arni aprang Karbianglong Autonomous Council pen Assam government atum patil pi ponsi peace committee meeting paman ponlo halabang so maya long Josemet pini pen chedam chebang nang nilo lapen economic blockage ke pado ponji aphansi monsam ke pado jelar la pusonsi che parai pon rong loputa than pon ala tum inura munit nang che toy dun atumi la pen avoid do pikaning je jong si APHLC tum peace one dette la pen ka se chok ye theng ye pi thi do kok te APHLC tum peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee atum anta responsible nangi la to man attack po munet tu pusi po responsible chot kali attack po pusi po apu ya nili to man mane nang chok dang thengi wan tv yong se peace one that ra la che chok che theng do kok te ba ba la ke BJP munit BJP munit Karbiang lo so jirikendeng malong so Pinpur mi kedam tang jang mia cheklopen pinier ni anta a hoyalong ke do pupu araratum kachedam chebang avarsai long lelang bang sojok jirikindeng mukoilu malom ke do kebe keche kengsang aswa kular longsi inglong aswa tum ke sai jokje chonam choret nang koklo bang so kacharvo kache bohong ale nang kachu endun lake keche kebe aswa tum puta ningje ponthu News X report Karbiang long live
T20 World Cup ke pathu ke pangcheng ponjia phan pini peningkan isi mate cheklo John Krehinian si do chotlo bons tami non anta USA long Kemesen Stadium mate cricket ground ka bejo ICC hinpen 2024 cricket T20 World Cup kedeng ponjia det mate USA long Kemesen ke thek long lejo haladak pen terek ponsi along ka prek ka padu ponjia phan lamthi paklang pon International Cricket Council mate ICC hin pen lapuson asai kedeng ponang koklake jasement surihini ra inkoira pli mate 2024 T20 World Cup pachapate kedeng ponjia der lake United States of America along cricket ke pathu japan ke mesen pathu aklam kavia joksi ICC hin pen 2024 T20 World West Indies lapen USA along ke padu ponjia lar England along ke padu ponjia phansi kachuning relam the paklang ponlo Athe Abirta ke ripon long atengke England Ireland apan Scotland atumke 2030 T20 World Cup ke deng ponja phan jakong ke long pontang lo la sojok si England aphan abangke ICC hinpen ke wangje nikan 2024 T20 World Cup West Indies lapen USA long ke padu ponjalar England pen pachalar ponja phansi aning chethe ponlo ICC atumpen ke than pona tengke nonamat USA long kasalam ke pathu aklama bangke 2024 T20 aphan apun achak plengpon pami melang bon setami England along ke pathu aklam mesen lapen apun achak setami chok petlo jongsi England pen USA atum T20 World Cup ke deng ponja ningkan kachera phan chedon lo pulotangte surihni ra thomkep aningkan hor bangke USA along setami World Cup ke deng ponja phan pathu aklam kikim apun achak chokpon epo World Desk Report Karbiang Long Live Pinya Abirta Grapansi Kantoniglo Arnikimi